yasikam yo okay nakho-ke isimanga sikaNkulunkulu esivela ngaphasi kweNkulunkulu Jesu wethu Kristu Nazaretha owasifeka emhlabeni wasenza bonyana uNkulunkulu uyakunikeza ithuba sinethudu kakhulu sihlangana nomfonangu uyavela uyasilotshisa ukuthi ngizela kini ngifuna ukuthi nginikhumbuze ukuthi ngingibani mayina simbona-ko nje siyathuka sithi mara ngubani-ke umswalo mfo kuchazisela ababukeli ukuthi ngibani. Mina igama lami ngiNkosinathi Matlala ngihlala la eMagana mara nje ngisisabusabhitwa. Okay namhlanje siwayo la namhlanje ngila ngithi ngizokubonga kwa-Identical Force Bro ngiyona yeah ngoba kube akusingiyo angazi ukuthi ngangiphi yeah ngifuna ukukhuluma mama sicela bekubhala. Okay ngamanye amagama nguwe lo yasaguga vele uphelile ngiyakubona wethu wile ubolile inyawo ungakhoni nekusaba nabantu bangafuni ukusola lahla ngwakho ngimlo Alright, so kwenzakale bekubhala ngongaphathi kwendakamizwa ya ukubhema ama-drugs ngiyawupelicristal ukubhema vele ingasanathuka nebengana-chance ukuyekela ngazi ukuthi ngiphuma njani so kwathi ukufika nina vele ngabona ukuthi yazi uNkulunkulu ngiphi ithuba lokugcina kwasengiliberegisa that's why ngilana ngidazina ngithokoza ngihelebhe khulu vele abantu abaningi bathi ubhubhile namanje ya abantu vele abaningi bazingubile abaningi abakholwa ukuthi from kule situation bengiyo nanje ayi-difference kulo nobona ividiyo le yakho vele ugugiwe lapha kunomnuku umuntu nathi phela besingakhoni nokubekezela mara ngoba sibereka ngabantu besibekezele ukuthi vele ngikhiphe nami vele bengizizwa mina ukuthi yazi umuntu uyanuka sizibulala siphila straight yeah sizibulala siphila. Ungathanda ukuthini kwabanye abantu mhlawumbe abasesikhona ngaphathi kwendakamizwa ngalesi sikhathi? Ngathi kibo guys ithuba lisesekhona ngithola ithuba lisesekhona dinga wena umuntu ukuthi uzitshele ukuthi ngiyayekela cause nami ngiso angikayekela sengayekela straight ju i-treatment ebengiyithola ifinile yabona so like ningapheli umoya nibukele kimi I am the example kimi myself yeah i-example ukuthi ngiyokuyekeleka kunokuthi batsho ileke into le iyekeleke into le net ukuzitshela kwakho ehlizweni nangabe udiniwe vele khwitha kusesenje ngoba vele kuyafika mina senginabangani bami abanengikhulu engibaziko ngithome nabo ukubhema nalabo abangithole egamini siloko sibhema sebabhubhile nje no nathi siyazithokozela ukuthi at least sikwazile ukudlala indima okusijabulisako uthi ze mawuvela lapha ufika usilotshisa usibuza ukuthi nisangikhumbula bengekho namunye leyo besinayo otsho ukuthi usakukhumbula kube intokozo kakhulu siyathokoza mfomana ngiyakubona ukuthi begodi unamandla kakhulu-ke nje angijengaguga thina kufana lokho nganiguga noke nesamende phezulu no siyathokoza thank you ya kutsho khona bakwethu ukuthi umbereko wethu uyancumeka ma ubona abantu bavela nje bananda batsho ukuthi no ngahelebheka nabanye banenganyana abantu abanye bakhe bahelebheka abanye abaveli kumavidiyo esibahelebhileko baba ukuthi bangaveli mara ngobuningi laba basibonayo bayabuya bayatsho ukuthi siyathokoza sikufisela kokho kuthi hayi thank you thank you mfowethu.